Lopong arvo. Lopong arvo pen ili munit phana kira pason do o. Bonda ili karbi atom ka chini dam kela ke jas hanlong ke jok phan hanlong ke panem phan lan chot ka chini. Bonda lan chot kali ason do pik lasi chithanam sina. Lopong arong ningkan suri aprang ben nado lapen non puta dobom lang lapen non puta adon tin ahem ta do. Lasi lopong arong pen akim yason chithanam sina. Point number 1 oxygen. Tumon along son plia gas do nitrogen oxygen argon lapen carbon dioxide. Kaki itum chithi kichen bom lake kupia gas do lake oxygen. Lasi lopong arong ani sialong 20 hours oxygen ki pabang akam clean. Kapreka thing pitum lason claim play example chiria rong mate English man banyan trees. Chiria rong lake anarlo alomso phansi oxygen pichoji ajo ke lake carbon dioxide si produce lo lake munitum achethi insip inno. Bonta lopong arong lake ani sialong 20 hours oxygen ki pabang akam clean. Lasina kaduka behemta ki e kenang sot. Point number 2 kiso ki pamme i. Kaduka beta kiso ki long kumane singjam kumane apu kiso kumane amo erep kiso kumane kichung kang sama kiso lahai kiso phan lopong arvo nang ki pamme nang kirap do o. Lopong arvo pen lang ki paso pen kijun ilang joy phan me o la pen singjam pen chipajok ki pem han me o. Lahai ka chini pen ajoksi bank ke thek kire ke charli do dumke sa lang long samle labang so lopong arvo pidun ba titilo lasinang tum same chini tha pen ning chibi ikha. Point 3 lopong arong chitim pakat der. Lopong ami hi theklong le bonta am hi tan o lapen angnim khilan o pen jok chitim pakat ider. Nona por barla ho ke chitim tum do o lasi laso pen jok nangli he ma thengno mate thiliki ang no jong sinangli tum la so lopong ki e lopote chitim nang kilo phanse me kesik sak dot asinangli he ma thengno chi e non la anate chitim be some jok po. Point 4 lopong tumon ke no pekak un. Nona kai 21st century bike car industry factory la ki ong open jok tumon ke no some do pik. Bonta lopong arvo pen lahai tumon ke no 80% pekak un. Kusum ba gari pollution la pen factory pollution along lake carbon monoxide pen sulfur dioxide si ke pawan lapen lapu lopong lake ozone la pen nascent oxygen si ke pawan laso pen apo laso tumon ke no pekak dak un lapen tumon ki me aku want to on. Point 5 good for skin. Lopong arbo tok ipen imhang pimpul sa pekak un lapen imhang ki ik chochot dark spot hai nang pekak un lapen ki imhang areng kachidu nang pang tang det un lapen ki skin phandet kali ichu kanju ichu pang tang phansme me o lapen ki anparda blood pressure ha phansme me o kadoko vida mesi kachini kinang sot lasi nang tu labang su video share bek tha nali hem puriar don rat dum phan kadoko me kachini tum phans me pachini lo la an lo pine video lasi thank you niris channel anso se nang subscribe tha ni na to halason kachini nangji knowledge a video lapen motivational video nang wan pi bomji lasi la an hello pine video kardom thank you.